bwa mbere ndabikesha Imana kuko tuba turabakinyi benshi bifuza kugira ahantu. Bwa mbere ndabikesha Imana kandi urazi ko football ari je collectif, ndabikesha n'abagenzi bacu bafashije kuko sije niha amapasi kugira nzi ibyo bitsindo. Ndabikesha na kocha wanje amaye umwanya akambwira confiance, ibindi n'ibisigaye ndabikesha Imana. Ngo Marika arawufashe kera muri bitaro twiga muri bya bisomwa mu gisomwa ngo Vitaro est plus fort muri bukamarike ivyo yatera amakorner agaca yinjira mu igori nuko Mari Jabi nguyo rero mon meilleur buteur yaratsinda ibitsindo byinshi cyane gose. Duhamagara rero Alphred Nkuruziza wa Bumamuru amachimeshi ibitsindo 18 mu nkino 30. Oya mumwongera amashifre maya mashisiyo ibitsindo 18 ibitsindo 18 mu nkino n'umusapere cyane gose aranaberewe cyane urabibona cyane gose kabisa. Agarana Mari Jabi ngaho nuko Mari kuna kabla ya kusikia neno la mfungaji bora. Unafunga goli nyingi tunakumbuka zamani? Sana, goli nyingi sana. Unakumbuka zilikuwa ngapi au ni goli nyingi? Naweza kukuambia kama vile machi za hapa Bujumbura au za Burundi nafikisha 350 bil. Koma ni vyinshi cyane gose. Nuko Alphred Nkuruziza rero agira ahabwe trofe ubwa mbere ku bitsindo 18 muhe Mari Jabi amushikirize iyo trofe mupe trofe. Alphred Nkuruziza umukinyi wa Bumamuru batazira Peter nuko ngako Agashimwe kiwe hari ivyo twari twazanye kare abakinyi nta numero yabisabye nyimari mukeneye amafaranga aherekeza agatrofe. Amahera arashitse ubunyera amahera arashitse turarotiye ubunyera amahera arashitse sinzi washere yagiye gushira ikarata yo kurutira ngiyo Agashimwe ku miliyoni nabajya ba mbere bajya twahaye nabone muraza kuronka Agashimwe nk'uko nyene. Ngiyo rero umiliyoni mu mafaranga y'amarundi ahawe umukinyi yatsinze ibitsindo kurusha abandi akaba ari Alphred Nkuruziza. Asante sana Alphred, wiyumva gute gutsinda ibitsindo 18 ubikesha iki? Bwa mbere ndabikesha Imana kuko tuba turabakinyi benshi bifuza kugira ahantu. Bwa mbere ndabikesha Imana kandi urazi ko football ari je collectif, ndabikesha n'abagenzi bacu bafashije kuko sije niha amapasi kugira nzi ibyo bitsindo. Ndabikesha na kocha wanje amaye umwanya akambwira confiance, ibindi n'ibisigaye ndabikesha Imana. Tubwire wa munsi ujya munsi wa nyuma w'ihiganwa mwe na Jean-Claude Kimogisha batagira musaza ngo ntimwavuganye ku telefone uti genda kurusha tu kuko umenya watsinze bitatu mwasa nuko muri ko muriruka kandi n'umugenzi wa n'umugenzi waje cyane muga ni Imana yagerageje kudesida byo byari bizimana uko nkina bw'amaci hanyuma tweze tuvugana cyane hafi Imana niyo yashoboye kudesida byose biraho. Warigeze umenya yuko uri kuramurusha? Sinigeze nari mwiteze nari nzi ibiri nyuma y'iteze. Hari icyo cyose yakubwiye kocha wawe ati ewana shiramo? Kocha yarantera intege wewe yumva ko byonanira kuko yarampa umwanya uko bikwiye n'Imana ikanshoboza nkabitsinda. Ndamushimira cyane. Uyu miliyoni muzogabura n'abagufashije guha amapasi? Nibaza ko tuzogabura ko narafise gwiwe muganzi uraba